Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Saus pa ngut ki Khynnah puli kelas 10 ki bala pendep ya ke second free tuition program arajar arpulai bala kershan da MLA ke Jwai constituency uba wailat mi ki Shah kila yo priang ya ki tiar pendon kam ha ka por tho Eksamin kum ki let kulom skill cardboard bat ki wei ya kini ki tiar tho Eksamin la sam ha ka jingelang penkut ne ka closing ceremony jong ka second free tuition program arajar arpulai ka balalong hayung wali tepepele ha ka sngi ba ar jong ka tayo uba wailat mi ki Shah ha ba ajing keren ula banjur ya ki Khynnah school bakim dei ban kirke ka shongkha shongman Khynnah Hindrai ban perkhat shwa ya ka lawe jongki ka ei ka baki kwa ban le ha ka jingim jongki bat ban penlet jingmut bat ru ban tre shitom he jing pule jongki kenang bakal lawe kan long ka basuk basain uba wailat mi ki Shah ula pentip ru ba usnam balalej ki Khynnah ki bapas na ka free tuition ki long prapulai na ka shispa baru kemik lenti ba mentau usnam ki Khynnah kin pas shispa na ka shispa nalor kata udah pentip bru bagi Khynnah ki bawan ka kerdan top list kin yo da ka song pisa hari ka sngi MLA ulai ku blai kerpang ru ki kemegi kpa ki bala Shah sngob hai ki khon jong ki ban wan shagni ki jaka ajing Hikai UMDC jong ka JHEDC uba Oktome wat lamin bat ka Dr. Jasmine Lingdo kila kit bok kit ruang ye baro ki Khynnah bakin leb ha haki Eksamin namar ka ni ka lat bakin yaj bat job ya ka thong kumba kila pen kre shwa ka ni uelat miki shooting ubalong manager jong ka ni ka free tuition uliyatho bakani ka free tuition program arajar arpulai lamang kerpang tang na ka Bynta ki Khynnah class 10 jong ka tu Jwai constituency ki ban ye khun ye ka Eksamin jong ka Sslc house nam arajar arpusau kini ka free tuition kan don henreu tu lagi center bat ki Khynnah ki yo jing Hikai Haduh sapusan sngi haki art lagi subject kata ka mathematics bat ka science ula pentip ru bamentau snem ki dan ru ki Khynnah ki bana east but west Jentia hills bat baro ki Khynnah class 10 ki bawan ban Shah Hikai ki long Haduh south spa ngun tok di no Hikai ki udah temen ki udah muture Hikai jua bonsen ichimrik tu udang dep ukure Kudang kam ngahi udang dep job bisnya ko mensin ko kwa kure dok ya. Ko oleh kam kita gino Hikai. Nei Bynta ko kwa chepi udang em chibul wo proof ke in go yok. Kam kita gino Hikai thoi nei Bynta i training ni. To waro bi hin ne gasi. Waro bi pi ko chong nei tu to pi kwa pi at one day people should listen to you. Ibu mana kelam dia up PP, tan yang up PP, hab MP yi, ile up dia na, ni pak nato MLA, dah jauh rasa dia tanya, tahu nak MLA, ile kelam di mato, ile up di mato tu MDC, kena le cakap yang mana MDC, Tenai dah dah pilih kuat pilih statement doi waktu bro up dia you should be someone. You should achieve something in your life. Nay down help you great now. When come over, the first thing you have to prove is your class 10 exam. The class 10 exam is the first thing you have to prove. Let the people class 10 be boy, cakap kata kamu boy. Let's be frank, boy won't go selfie le. Tak pernah di the people class 10. Lada pipas bahagi hada kelas dan listrik ke yang pi bagi padang di pi di koni ustaz. Mesti bantu pi dekat orang bila tu orang di tak kan. Tangla karena kan pi chip pe na kan deh. Ini batai ustaz ke sini tang dekat mumbai tang pas tak exam. Itu the first thing. Bosnya cuti aja kita kanai this is very serious. Wat kamu orang pi lada pas bahagi ke kelas 10 build saya confident dia. But kamjo nak kejumyo ko yung nato ibon sin the education ko yung ingam ti bahaw ibo mate to opinion ko yung na. Yo to ibon sin in emustresi ya ka primary education. That is very wrong what I feel. Neba to this is the right time. Right time we should spend more on primary education. At the beginning
kamu orang bionar hak bom kat padang ini. Kat padang ini, buat dia pilih buat kat padang dat tiga tangkian bisa. Neba elak kat ni dang ye shit. Tangkun se manda happy. Mire. Thao nang la kam te kam on ne thao nang dat la ti la dat kelan. Tenete daw it's high time. It is high time that you choose what you like. Ngakwa api dua mi dua em ni mana liban kicibe to decide pi yikwa kule neba pun sin kamu man kat ni pai pi ile kamu man kat te kejing ye kene kam sarkar bojoma ile neba oto kamu ong kat ni the right person is in the wrong place wada pure de di jimpure umat pure chobi wrong people in the right place, right person in the wrong place. Kata tak buat, dia akan memankat ni. Nanti dah cutom ni kamu memankat ni. Warok yang kejuba ya ke. Ngakwa awak cebet mana liban pi, tak mana liban pi ni, tak MP kata thong yang pi kuat cuman. Dan ni teh dollar ni Bynta itu. Hak kaki exam yang pi tu, gigi ibu pi scan. Bat kam ham ong oto ke jingdo khang lat le ngai le wala e ke diga free tuition ile open man dai ngau khana chatto chatre ne mai le nan ke plai pan